Guk uste dugu oso importantea dela zehaztea zue guztion aurrean zein den gure gobernantza eredua. Nola gobernatuko dugun. Gu daukagu, edukiko dugu kanpo dimentsio bat, eta edukiko dugu barne dimentsio bat, gobernantza horretan. Kanpo dimentsioan dauzkagu eragile nagusi bezala herritarrak. Eta daukagu foru arau bat, parte hartze, gizarte parte hartzen ikuspegitik, 2007-2011 legealdian onartu genuen foru arau bat, hori da tresna nagusia parte hartzerako, eta hori aplikatuko dugu. Beraz, hiritarren kontaktu hori aurrera ateratzeko, hor ere egongo da planifikazio bat, eta daukagu soporte bat ja foru arau baten eskutik. Daukagu baita ere, eragile ekonomiko eta sozialekin, guztiekin, baita ere gure interlokuzioa sistematizatzeko asmoa. Eta hortarako, martxan jarriko dugu gune bat azkenean taldeka biltzeko eragile guztiekin, eta gune honek izena hartuko du Gipuzkoa taldean. Hori izango da, tresna guk eragile sozial eta ekonomiko guztiekin interlokuzio jarrai bat edukitzeko legealdi osoan zehar. Udalekin ere, biztan da, herri administrazioen ikuspegitik, denekin edukiko dugu interlokuzioa, baina espezifikoki garrantzia ematen diogu udalekin eduki beharreko kontaktu horri. Eta biztan da, atzo bertan izan ginen batzar nagusietan, eta batzar nagusi horietan aurkeztu genuen onarpenerako plan estrategiko eta onartu zen. Beraz, arlo politikoan ere, modu jarraian eduki beharra daukagu kontaktua. Eta uste dugu gainera plan estrategiko hori irekia izan da, tresna ireki bat izan da, denborarekin hobetzeko guztion ekarpenak sartzen eta barneratzen ahalegindu beharra daukagula, eta beraz plan irekia izan beharra daukala. Plana ez da itxia. Legealdian zehar, ekarpenak, etortzen diren guztiak, zuenak eta beste eragile sozial da politiko guztienak sartzen eta txertatzen saiatuko gara. Plangintza hau da aldaketarako plangintza. Guk argi daukagu, 3 aukera, 3 faktore importante dauzkagula mailaren gainean aprobetxatu behar ditugunak. Por una parte, estamos efectivamente, como lo ha dicho antes Markel Olano, viviendo por primera vez un momento dulce de paz en la que podemos vislumbrar que podemos cicatrizar muchas de nuestras heridas, las que ha causado fundamentalmente el terrorismo de ETA y todo ese daño que se ha hecho en nuestra convivencia ciudadana. Estamos vislumbrando también, poco a poco, de forma incipiente, una posible salida de la crisis. Y tenemos un gobierno fuerte, estable, tenemos un gobierno de mayoría, pero un gobierno humilde y un gobierno que sabe escuchar y un gobierno que no va a hacer de esa mayoría ni un rodillo ni nada que se le parezca. Con esos 3 factores queremos impulsarnos al futuro y decir que ahora es el momento de Guipúzcoa. Estamos decididos a apoyar a las empresas guipuzcoanas a crecer, a ser mejores, a crear nuevos productos basados en nuevos desarrollos, basados en procesos de transferencia de tecnología, crear spin-off, apostar, impulsar por la industria 4.0, seguir apostando por el Sistema Vasco de Ciencia y Tecnología, y estamos decididos a dar un paso más en la internacionalización de estos productos, de estas empresas, en estos mercados globales. Y nuestro compromiso es precisamente acompañar a la industria y a todos los agentes en este proceso y acompañarles en los retos que va a suponer los retos de futuro para nuestra economía. Y a ello destinaremos 50 millones anuales.